Hakatega kentah kili jingkili belawan radu MDC kamiliam ubak Roni V Lingdo ula kena po yang Dorbar baus mat ki menteri ke hima miliam kidan keti banyalap election mat bansam pisa nak bantai kertong hakani election MDC bedang sudam ulu ongru bagi menteri baus kila maham ru ikatu kat ni kira masnong balada kim kersyani kertong jongki kin sale dakikam ubak Roni V Lingdo ulu ongru bau kwa bagi pai ba kin jiet dak mon belai luoi omdei bansak penbor hangnu ru Haboj bahab ke jingkili ba penyai sing siem bolong deputy chief executive member ul ong ba kinong sensar senong ni kira ki ilaka ni ki hima kemla bani simenta kam politics katkum ka appointment and succession of chief and headman a kakandai spa sanpakandai jongka united Khasi Jainta Hills Autonomos District Council Act katkum ka kendon bakat ar jongka ni ka ang Mr. Chairman sir aku bede ba jingkili katkum ka United Khasi Jainta Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 Haka Section Bakhat A lah kedosya itu taking part in politics and election. No chief, deputy chief and acting shall be a member or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in the aid or assist in any other manner any political movement or activity. If any question arises whether any movement or activity falls within the scope of this act, the decision of the executive committee shall be final. Mr. Chairman, sir, ladadon kum gono ke jikpan Kenya kini kai kemud ke bor baban sim action dari ke Distrik committee gadai kata ke banga kuat akan sutu. Hoi, Mr. Chairman, sir, kumla kali di member ke kadehi apa ke executive committee bersim action ya kino kiba katkum kini ka as kepala dan ini nak minta ke jikpan kendon aku bede jikpan minta haki election. Henry kani kalong general principal act namal kidan ru ki hima pat ki bapat dan ialah ki jongki act kini kita ya kiru ki syak kentub lebarok kani ka principal act 1959 but ki itu ki hima ki ladan la ke jongka act ki ladan ru la ki jongki kendon ki belate itu namal kidan kumba kandai teli ki CMship ki leadership but leadership dan ialah kejongka. Mr. Chairman, sir, beling on rak kena kecikali namar ba. Hakena election kepala dep. Apa melayan konstituensi ni yo cintip ketikna ba kisim ki menteri kila simenta ke kam politics ba kado bakilaya man kanbas ya katukan ni ki political party pada ya katukan ni ki candidate kado kepala penon ba kidon kirang ba snong di bala syapen bor bala da pim ya sno lang bangi pim persya ya utau kertong ne ya utau ka political party komod na kalian jongka hima melim na kalian Dorbar hima melim kila ban penon kami ke bor kani ni don ki proof ki bobian bat ka ba na try nang ni ngaterpat ya deputy CM ba penyai CM bangat try de ban aino da kerja order ba kimdei ban simmentang keno ke kam election nomor kene ke pendo ya ki paita ba kin jit lai doi ya keno ke parti ya unu kandidat bagi semua na apa melem na ni to UP la tikna ba u acting CM de semele ki menteri kila lap ado ba kili ai pisa ya katu kan ni kinom kene na manta ia ki kertong bagi persya. Termasuk bakandon ke jingile election ko bakut ko suba ko bang yaw nakten hareng free and fair election ada kerpa ya deputy CM dan buram po pinai da pokordar ko perking mak mentang indang dan sukawi election MP ai do pai ba unje tertum komon lailo lam dadan keno ke jing perking keno ke jing penbor yaw pai ba ban numna syo ban pendon kami ko hok keba kariti sinsa de peri India kaya ni bangin la benjit ya unu kertong ya geno ke parti keba kima kuat kata ka assurance no deputy CM. Mr. Chairman sir, I play MDC na po melim belara ikini ke issue but
Nah kalian berjuni ngin stick baik bakani ke ak ke beladan. Kani ni kala kedau syai kala di kenong rim kumbala kedau ni Henry lada I member I nanti nako melim I don kum kita ke jing syai se kila ruban pak syaka office jongka executive committee. Mr. Chairman, sir, kecing kerpat cuma ya Deputy CM kelong ba panai nak kerja hukum ba dah keba in black and white kamu orang nak kerja mau ba kimbet siu mensimenta nomor yau CM ya ki menteri kamu ni nyoburom ya ki kita ginong sisa ki bomdan kanu obede ba kanu political party na seng man tingi kwa ba kecing sisa kelong kebokoi mangatrai ba kinana da hukum ba pendan kami ke taki ai ki kendon kebetan ba kimbet siu mensimenta pat kanu keseng hima ne unu pertop katanga kwa assurance lane ka jing menjur bukur na u deputy Mr. Chairman sir kumla ajing mut dei member nanti ne ko melip ngin exercise ke ni ngin le ke ba dan kap na kala ke isi. Mr. Chairman sir naskwa ban supplement ni ani ka jigli bawa ke member ko bulim deputy CM ga jawab yang ba Khadc ketua 1959 Khadc ketua section 12 yong batan ki chief bat ya ke chief dia ni kecil kali kau ba whether the CMs menteri already sima dia kemudian ahli pak yong yes kemudian ada sebut ki menteri ki haplang ani bala sakang dia ba mention ka apa kereta ki chief dia kemudian ketika ada ketika dia ki menteri tong ba asong lagi di sini kumbangla jubah na Rkc-Sdang kidon ki nama kani kalong general principal act hangni kam kedoi ki menteri ki lingdo ki Henry kumban shu berkemau sa cuman sa nakam ta ka kam ko mau plan ru desi kumban shu an sa ladon u lingdo hangte belong chief haka hima haka lingdo ship mau plan but nakadaw ka jing klat kendit no house name arja khanril te what EMDC jongka mau plan ru nama bah iwan na katu ka kur belang I happen chimti what ka kam hangte ko kam chief hangte ko mau plan lingdo ship te what kani let's say ka isi ka barim ka isi barim ni la kam pen jai no haka bede ba ka case jong EMDC ko mau plan te re menta pat shua election la resign la yo ban penbet mai no ya kami kap te nakamta ka hima nakamta ki lingdo ship ki bladan ka la jong ka ak kala kedo syai bawat ikin menteri ru dengan shu kuliah kendat ban kam syai habai dei bat habedi ka kumbala kedo di member nam melim habedi ka hima melim kaladan la ka jongka ak kenika Khasi Hills Autonomos Distrik Appointment Association of CM Deputy CM Electors and Rangpak Shnong of Melim Section Act 2007 hakani kaladan ru ka section haka section arho jonika ak hima melim ak arjanyo Keladan taking parts in politics and election. The aim, the deputy aim, the basan, the menteri, the lingdo, the aim right, the lingdo right, longsan or rangbak shnong shall not be a member or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall they take part in subscribe in it or assist in any other manner any political movement or activity. Kani pelakon syah. Habawan ra ya kejingkli ka baydai ba katran khlak ubaroni vi lingdo ulakli hatu ko executive committee kladon em ka jingmang pisa na kamantaban penne pensa ki khlaw kiptam ki bahap apo jongka Khasi Autonomos District Council. The answer to yes, subject to availability of funds. Remember ada dalam kedua ka settlement request. Mr. Chairman, sir, balai no na kani kecingkali nama ba kumbala thoa kecingkali ba alat kendai ko na ka shispa klau ko batam ki ha ko ka jengpai jengmi jong ka district council le menta hinda pek ke jing nom ko marian ka ba menta keleng ka perthai ke jing ya keren menta kalong bai
ya kata climate change ne ke jingkala ke jinglong ka mariang kesungkene jangan asu kumangi ki hot jung gani ka yeng Dorbar bodon burom di pangyampai adu knai phau na ka chispa ka khlau ka betap apo ke jela jungi na snow kala dei ka this council ka chimkhya kini ka kam ba banshu juba kumne subject to availability of fund dengan snow ke juba ngam da snow komen ngam da snow tanat Mr. Speaker sir nandai ngala kmi nanti bana siam bodon burom bana hoy na ka fund ku bodon ini persang bambu katukat ni ban penek pensa ki cloud betap banan penek lani penhe ya ki cloud betap ban khamper king gane ka pomding patha rek basosi ka juba subject to availability of funds ta kamut kinong ki klam ya da ki cloud bamdan fund dengan snow ka dei ka kamram jongka SD committee bahkan persang ban puni ofan namata kene ka kam ka kongsan atau kata namar kene kam desu tamamta kene ka pateng pamata kandai ki pateng penangwan aki snan ki ya ki penangwan bangin pek ki cloud betap chungi kilom shu pombatha na snow ban kerpa ya siam badan burom ba ban donno ki ai ban khamper king ya ki cloud betap man shu ai muksa amtai hapo blame chungi Mr. Chairman sir akaba ke cloud body pek ke forest bidang repan ke cloud body pek ke discouncil don dia don sechu dengan kerpat ke ni ke isi basoba ban cloud kian ban khamper king baki siong ke cloud ke nam pom patha ba ke game se namar kalau koi ke put menta ado ba umbang mundi na sitam pek ke jing long ke mariang menta kalau koi dengan snow kumki rio badon ke jiket play ekonomi kemat badon jiket play na song akwa ba ministry kya gini ka kam ban chu juba kamne subject to availability of fund na song ka ka kamram jo ke isi ban persang ban wat ka fund na mata ka ne ka kam ko ba kongsan ka ba kemat jungi tengah kwa ka juba ko ba kambiang na ICM sir ban chu subject to availability of fund kata kalau long ko ba pension kya ke ne ka kam ka ba keleng ko perthai menta pintai ke ton ke jingkala ke mariang ke ba isyakai ke bala ban bu hi yo kun bende ke jingma tengah kwa ke juba ko ba kambiang now siam badang burom Mr. Chairman sir Mulai sebelum Mr. Chairman sir awal dari negara question balai ni on subject to availability of funds nama berbor yang negara bentak ni update beliau ada fund negara yang kita kan de long serius na snow temat pala kata bad umdai jama kilo serius berapa kilo serius dengan isu namar kum kalau mentah ya percaya kemariang ni mentah na berdu namar ku ong menuris tangkat musnam tang hendiat ko bahasa gila semua di dalam muka itu dari isu di dalam mentah nei batu kadang bukan sandi kadai ke jimbom don su di mentah mirang syong mati isi ke tamai orang yo ngadang yo jengtip ke dalam semaya, mana yang macam sepidang penuh, nasrul penat itu air jumur kejoki, dan air ini nangis semat pagi, jadi bahaya yang sebelum yang bentang, bagi persang dulu bandai dalam kam. Mr. Chairman sir na namarba pentingnya Khadc Council jungi latip tang kinong sila footpath labon ki scheme ba ai tang footpath baca saja no kita bersyukur yo bagi tahu jika saja dengan syupat lecah. Mau tengah so ki footpath dan sport jika saja jika saja berarti yo kamdon. Tengah strong kerpa ya siam balada kumkene SE bagi government of India la ban dainam ta kita ki jingdon kam ngomong bagi footpath kumde ki badon kam ngomong bagi jika saja kumde ki badon kam. Dan lain so ban penek pensa cloud betap kilau adong kilau kentang jungi waktu di cloud tu kira, mau kiri rai jika ban sui syarat tentu nilak ban tungding fungsi no. Dengan semua ban kerpat ya ICM baladang nilak banyak skim na KSP ban thau footpath ban thau jelas saja balai ni persang ban keren dalam India ba khandai 4% lani khandai po na bispa di cloud ki betap pada kai ke council ini keren ba sarkar India bukan iPhone namun tak kene ke bentak. Ngai ladang ni simlang ya experience chairman badang burom lalong siam parti siap bakal Distrik committee bangi kita faktor position bangi le kene ban kene bisa cloud betap kene dari kesinjin dia bagi jungi kita kerpa di siap mencim kaya kene kam ndai bansu sinsing namar ba kade kamram jungi ekonomi kemat bagi payba kita je bangi pay kene ke bentar Mulai sebelum nombor roaming penemelim
ngasnu kon ai nam shahi location na kliya yate sila ai suggestion ni concrete suggestion ingat ko na kon kliya na to ai la ai mo